nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 twongeye kugaruka muri studio rero kuri iyi saha kugira ngo turebe uko byifashe mw'abantu mwenshi bavandimwe muri mu bice bigiye bitandukanye tukaba tugiye kureba mu by'ukuri amakuru ari kurangwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Kivu y'Amajyepfo kugeza maginganga cyangwa se kugeza kuri iyi saha. Amakuru atugeraho aravuga ko abarimo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Tanzania n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuvuga FARDC, FDNB ndetse na TPDF bahagamye ku buryo bukomeye cyane inyeshyamba z'umutwe wa 23 biri kuba ntago bisanzwe kugeza kuri ubu ngubu abarwanya umutwe twashinwa na 23 bavuga ko Isirayeli yose bashobora guhambirizwa bakava muri uyu mujyi wa Uvira nkuko amakuru ari kutugeraho agenda abigaragaza. Si byo gusa amakuru aravuga ko kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyepfo mu majyepfo ya Uvira aba basore bamaze kuba bahakandagira Baraka. AFC M23 ngo yongeye kwategurira ibitero bikomeye cyane ariko Tanzania ndetse na FDNB bararahira baravuga bati mwibeshye muhagere rwose nta numwe uza kwava, ati niba mutabonye ibyo mwahuye nabyo Minembwe za Mukoko ndetse n'ahandi za point 0 ati mwibeshye mwiyahure ahangati kuko araba ari ukwiyahura, ataraba ari ukwiyahura rwose haravambarwa. Ibyo byose rero biravugwa kugeza kuri izi saha ntago byoroshye habe na gato. AFC M23 irimo irashidikanya ku bijyanye n'ibiganiro bya Doha ndetse na Katari bavuga bati mu by'ukuri ntago tuzi ikiri kujya mbere, ati Kinshasa, Katari ndetse na Rwanda bagerageze rwose hariya badusobanurira batubwire ikirimo kijya mbere, ati kuko nibikomeza kugenda gutya ibintu biraza guhindura isura. President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ntiyicaye arimo aragenda nyuma ya Rwanda yagezeho bita Rome aho agomba guhura mu by'ukuri n'abayobozi bagiye batandukanye, kandi ibi byose bikaba ari mu ntego yo kwiga ndetse no gusuzuma ikibazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite, ngo byanze bikunze iki kibazo kuko abi nakeza kigomba kuba cyakemurwa. Ibyo ngibyo ngo mugomba kuba mwabimenya. AFC M23 imaze iminsi ivuga ko ngo imwe mu myanya igenzura ahatuye n'abaturage bamaze iminsi mu by'ukuri harimo hagabwa ibitero, ariko kandi nanone ubutegetsi bwa guverinoma bukavuga ko bwo butigeze bugabana umunsi wa rimwe ibitero mu bice bituwe n'abaturage. Ibyo AFC M23 ivuga bikaba ari ugusiga icyasha ndetse no guharabika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose tugiye kuba tubyinjiramo, ariko mbwira abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info ko mu by'ukuri igihe cyageze rwose mukande subscribe. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ugomba ko wakora, kanda share, numara gukanda share like hejuru, ibitekerezo inyunganizi muri comment, ndetse kandi nanone ku bantu mu by'ukuri badatanga ibitekerezo cyangwa se badatanga n'inyunganizi muraza gushyiramo imitima, ngira ngo ibyo turabizi ku bataramu n'abataramukazi abanwanyi mwese inshuti bavandimwe, icyo ni ikintu tumaze kuba mu by'ukuri twamenyeranaho. Hanyuma rero nanjye niko ngiye kwimatatura mu by'ukuri twanzika tureba uko byifashe hirya no hino mu duce twose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko murabizi ko tugaruka ku bifitanye isano n'ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Mwiriwe mute mw'abantu mwe, ndagira ngo mabwire ko natwe mu by'ukuri uyu munsi wa 13 w'umwaka mushya mu by'ukuri natwe turimo rwose turagenda tuenjoyinga gake gake, ari no kumbwira abo bitameze neza mu by'ukuri ko mukomeza kugenda mwihangana, mukomeza kugenda mwihangana. Birashoboka ko mu masaha ari imbere mu by'ukuri biza kubagendekera neza, twihanganisha ndetse abari mu bitaro n'ahandi abo bitameze neza nyine mwese. Hanyuma rero mu by'ukuri reka twizere ko Imana n'imigisha biza gukomeza kwibanira namwe, kandi mu by'ukuri bikaza kubafasha. Burya iyo umuntu ari mu bibazo avuga ko ngo aba akeneye mu by'ukuri ikimuba hafi, kandi ikigomba kukuba hafi cya mbere ni Imana. Siko bimezera
muraza kumbwira muri komenti muti Bosco niko bimeze cyangwa se siko bimeze. Ubwo ariko niba ubihakanye ushobora kuba ushaka kuvuguruza Imana. Ni naryo sezerano rero Imana yatanze kuba tuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bagiye kubona amahoro, ko imyaka 30 mu by'ukuri itazongera kwihirika bari mu bibazo bafatanyije n'ubuyobozi. Ni kubw'izo mpamvu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu, rwose agaragaza uko uticara akavuga ati turanyura inzira zose zishoboka, turanyura mu bice byose bishoboka, ariko amahoro umutekano biboneke. Ndagira ngo ngwire ko kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukorana n'ibihugu bikomeye hano muri Afurika, Zambia, Tanzania, Uburundi bugiye kuyobora ejo bundi aha uyu mugabo uyoboye Angola, João Lourenço aravaho ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, araza kuvaho kabisa, hajyaho perezida Evariste Ndayishimiye, mu by'ukuri ugomba gutwara uyu muryango igihe kingana n'umwaka wose. Biraza kugendera bite abarwanyi ba M23 bamaze iminsi badacana uwaka n'iki gihugu mu gihe kiraba gifite ububasha kuri Afurika yose, ndetse mu by'ukuri n'ijambo rikomeye cyane muri Afurika, bishobora kuza kugorana ndetse no guhindura isura mw'abantu mwe ku byo tubona bigaragara hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri muri bimwe mu byo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ndetse bafitiye n'ubwoba, bavuga bati biraza kuba bigenda bite rero. Ariko mu by'ukuri abenshi bakavuga bati nta n'impinduka zishobora kuba zabaho kuko ni politike. Ati ni politike igomba kuba yakinwa, kandi mu by'ukuri bigaragara ko politike yamaze no gutangira. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, ubwo imirwano ikomeje, hari kuba kwambikana ndetse bitanoroshye muri Kivu y'Amajyepfo kuri ubu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amasezerano ya Kinshasa, ibiganiro bya Rwanda ndetse na Rome birasa nkaho ari byo bigiye guhindura mu by'ukuri bucece inzira bigiye guhinduka inzira z'ubuhuza. Mu byumweru bishize ibikorwa bya diplomasi bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byafashe indi ntera, habaye ikiganiro kuri telefone hagati ya Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio. Baganiriye ku buryo haboneka igisubizo cy'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Qatar yongeye gushimangira ko ishyigikiye gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. Bibaye mu gihe imishyikirano ku masezerano 6 yagombaga kuzuza abiri ya mbere mu masezerano ngerwaho hagati ya Leta ya Kongo n'ihuriro M23 ikiri mu gihirahiro. Kuva mu ntangiriro za 2026, Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiye Rwanda inshuro 2 mu kwezi kumwe gusa kuganira na Perezida wa Angola João Lourenço. Iyi mikoranire ihoraho ni ibintu bidasanzwe mu mubano usanzwe w'ibihugu byombi, nk'uko amakuru aturuka mu biro bya Perezida wa Kongo abivuga. João Lourenço yamushyikirije ibyifuzo bitandukanye bijyanye n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Kinshasa ntiyatangaje icyemezo gihamye cyangwa ngo itangize indi gahunda nshya y'amahoro. Nubwo Angola yari yaratangaje mu kwezi kwa 2025 ko yikuye mu bihuza bw'ikibazo, ubu irimo gusubira bucece muri dosiye ya Kongo, itangira ibiganiro bigari n'impande hafi zose zirebwa n'iki kibazo. Muri urwo rwego wahoze ari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yakiriwe i Rwanda mu mpera z'Ukuboza 2025, ndetse intumwa zo mu ishyaka rye nazo zahaje kwakirwa nyuma y'iminsi mike. Angola yanageze kandi ibiganiro muri M23. Umuyobozi waryo Colonel Nanga yandikiye Perezida João Lourenço amusaba ibisobanuro ku cyerekezo cy'iyo gahunda nshya ishobora kuba irimo gutegurwa. Muri icyo gihe Angola yaganiriye na Qatar kugira ngo yisobanurire intego y'ibyerekezo byayo mu bijyanye n'ubuhuza. Ibi bikorwa bya diplomasi byaje kwaguka muri Togo. Perezida Tshisekedi yahagiriye uruzinduko rugufi i Rome ku butumire bwa Faure Esozuma Nyasibe, perezida w'inama nkuru ya Togo, akaba n'umuhuza washyizweho n'umuryango umwe bwa Afurika mu kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo yari amaze igihe agaragara gake muri iki kibazo, Togo yatangaje ko ishaka gutuma ibintu bigenda neza. Ku itariki 17 Mutarama 2026, Togo irateganya gutegura inama yo ku rwego rwo hejuru igamije guhuza ndetse no gushimangira inzira z'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Intego ni ukongera icyizere ndetse no guteza imbere ibiganiro by'amahoro. Iyi gahunda irahuza n'izindi mpande
mpuzamahanga zakozwe mbere zirimo inama yateguwe n'Ubufaransa i Paris ku itariki 30 Ukwakira 2025 yahuje inkunga irenga ya miliyari 1.5 z'amayero yo gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'intambara ndetse no gushyigikira inzira y'ibiganiro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. Fonyasibe yasimbuye João Lourenço nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki kibazo, akemezwa n'inzego z'umuryango ndetse azakorana n'abahuza bindi miyoboro y'amahoro ya Rwanda na Nairobi nk'uko byemejwe mu nama ihuriweho ya EAC ndetse na SADC yabaye ku itariki 24 Werurwe 2025. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi ahari hose mu by'ukuri barimo barategura inzira ishobora kugeza cyangwa se gutanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nubwo bimeze gutyo haracyariho kwibaza byinshi niba koko izi nzira zishoboka cyangwa se aya mahirwe ashoboka ko twakongera kubona amahoro mu by'ukuri nk'igisubizo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko hakiri imbogamizi nyinshi cyane mu by'ukuri hatagizwe igikorwa bishobora kuzateza imvururu mu gihe mu by'ukuri hatagize igikorwa cyangwa se hatabayeho ingamba zifatika mu guhagarika kino kintu. Ati hatabayeho ingamba zifatika rwose ntago ibintu byaba byakoroha habe na gato. Ati birakwiye ko habaho ingamba zifatika. Kugeza uyu munsi rero u Rwanda rukaba rwongeye gutangaza amakuru akomeye cyane ku bijyanye n'umuryango wa Francophonie cyangwa se umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Perezida Paul Kagame akaba yafashe icyemezo cyo kongera gutanga Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa UEFA uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Aya makuru yemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Avuga ko Louise Mushikiwabo ari buzongera guhagararira u Rwanda mu kuyobora umuryango wa Francophonie. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati hashingiye ku bikorwa by'indashyikirwa by'umunyamabanga mukuru byahawe agaciro cyane kandi bigashimirwa, ndetse na nyuma yo kujya inama nawe u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidatire ya Louise Mushikiwabo mu nama y'abakuru b'ibihugu n'intumwa za UEFA izabera aho bita Phnom Penh muri Cambodia mu Gushyingo. Biteganyijwe ko mu nama y'inteko rusange ya UEFA izabera mu mujyi wa Phnom muri Cambodia mu Gushyingo no 2026 aribwo hazaba amatora y'umunyamabanga mukuru w'umuryango. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki 20 Ugushyingo no 2025 ubwo hasuzwaga inama 46 y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bihugu bya UEFA yabereye i Kigali, Mushikiwabo yari yavuze ko yashimishijwe nuko hari ibihugu byinshi binyamuryango byamusabye gukomeza muri izi nshingano ndetse bimwizeza ko bizashyigikira kandidatire ye. Ati muri urwo rwego nasabwe n'ibihugu byinshi bivuga ko bishaka gushyigikira kandidatire yanjye. Navuze ko nari nka Abdou Diouf wayoboye manda eshatu. Mu by'ukuri byanejeje byankoze ku mutima kubera ubusabe bw'ibihugu byacu binyamuryango. Yavuze kandi ko azabanza kureba niba imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru hagendeye ku mategeko yo mu Rwanda itamubera imbogamizi kuko ayegereje. Yavutse mu 1961. Ati nzasubiza ibi bihugu nyuma yo kugana n'abayobozi b'igihugu cyanjye. Manda ya kabiri ya Mushikiwabo yatangiye mu Gushyingo no 2022 bivuze agiye guhatanira manda ya gatatu. Natorwa Mushikiwabo ashobora gukuraho agahigo ka Abdou Diouf wo muri Senegal wabaye umunyamabanga mukuru w'uyu muryango 2023 kugeza mu 2014. Mushikiwabo yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda kuva mu Ukuboza 2009 kugeza mu Ukwakira 2018, umunyamabanga mukuru wa UEFA kuva muri Mutarama 2019. Bivuze ko mu by'ukuri ngo nawe azaba aciye agahigo kaba rero u Rwanda rwamutanzemo mu by'ukuri nk'umukandida nyine ugomba kuba ruhagararira kugeza kuri uyu mwanya. Mu yandi makuru hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari bikomeje kugenda bivugwa ndetse tugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bijya hagaragara.
By'umwihariko murabizi ko tuba tugaruka kuri iyi ntambara, tugaruka no ku yandi makuru y'ingenzi cyangwa se abareba buri umwe ari wese, biba bishoboka cyane aba ari amakuru menshi, ngira ngo ibi murabizi. Nk'ubu birimo biravugwa ko ingabo mu by'ukuri z'igihugu cya Afurika y'Epfo zishobora kuba zigiye kongera kugaruka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bakavuga bati already zamaze no kugaruka, ariko ntabwo turabona inyandiko yemeza ko mu by'ukuri ibi byigeze bibaho mu by'ukuri, ariko biracyategerejwe ko mu by'ukuri iki gikorwa cyabaho. Murabizi ko Raki cyangwa se Rustarima aherutse gusoza inshingano ze guhagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako bimeze kuri mugenzi we w'u Rwanda, ambasaderi wa Amerika mu Rwanda yasezeho nyuma yo kuvanwa ku mirimo na Trump. Reka turebe uko bimeze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe uyu wa kabiri tariki 13 Mutarama yasezereye kuri Eric Nidro wasoje inshingano ze nka ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Eric W. Nido yari ambasaderi wa Amerika mu Rwanda kuva mu Kwakira 2023. Mu kwezi gushize nibwo we n'abandi badiplomate hafi 30 bari bahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye nka ambasaderi bahamagajwe n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump nyuma yo gutangira guhindura imiterere ya diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahanga. Ni muri gahunda ubutegetsi bwise American First. Nido n'abagenzi be bari barahawe inshingano mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joe Biden, gusa bari bararokotse isukura ryabaye mu mezi ya mbere ya manda ya kabiri ya Trump. Afurika niwo mugabane wagizweho ingaruka kurusha indi, aho bambasaderi b'ibihugu 15 aribo bakuweho, barimo uwari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Algeria, barimo wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Burundi, barimo wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Cameroon, barimo wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Cape Verde, tutibagiwe wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Misiri, ndetse wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gabon, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Cote d'Ivoire, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Madagascar, hakiyongeraho wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Guadeloupe Maurice, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Niger, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal, wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Somalia, ndetse n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda. Kugeza ubu nyuma y'igenda rya ambasaderi Eric Nido ntibiramenyekana niba Washington izagena undi ambasaderi ugomba kwihagararira i Kigali. Kimwe n'ibindi bihugu rero u Rwanda narwo rukaba rutegereje umwanzuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri bashobora kuba bakora niba hari ikintu gishobora guhindukaho. Mu yandi makuru twita cyane ku byo ugomba kumenya kuri buri umwe ari we wese, ngo sosiyete yo muri Amerika yaba yajyanye mu nkiko Leta ya Kisekedi isaba indishyi ya miliyari 4 z'amadolari ya Amerika. Sosiyete y'Abanyamerika ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga mu by'imari Fintech ngo yajyanye mu nkiko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja kunanirwa gushyira mu bikorwa umushinga munini impande zombi zari zarahuriyemo wo kwinjiza mu ikoranabuhanga imicungire y'imari ya Leta no kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko byavuzwe. Aya makuru akomeza avuga ko sosiyete ya Pay Service yajyanye mu nkiko Leta ya Kinshasa mu gihe Perezida Antoine Felix Tshisekedi amaze igihe yishingikirije ubufasha bwa Amerika mu kubona umuti w'ibibazo by'umutekano byugarije igihugu cye by'umwihariko mu burasirazuba bwacyo. Pay Service mu kirego yatanze mu rukiko rwo muri Leta ya Doha yashinje Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano yo gusenya ku bushake uwo mushinga ndetse no kugerageza gutanga ruswa bikozwe n'abayobozi bakuru mu bya politiki ndetse no mu buyobozi bw'igihugu. Mu ntangiriro za 2024 nibwo impande zombi zasinyanye amasezerano yari agamije gushyiraho urwego rw'igihugu rwo kwishyura hifashishije ikoranabuhanga rya electronique, urwego rwo kuvugurura inzego za Leta nk'uko Pay Service bivuga. Uwo mushinga wari gutuma Leta ya Kinshasa ibona inyungu yarenga miliyari 8 z'amadolari buri mwaka. Iyi sosiyete iyobowe n'uwitwa Lionel Danberg ivuga ko yasohoye imari yarenga miliyoni 90 z'amadolari ya Amerika nyuma yo gusinya amasezerano atandukanye y'imikoranire ifata nk'afite agaciro k'amategeko. Guverinoma ya Kongo ku ruhande rwayo ihakana ibyo birego ikabyita ibidafite ishingiro. Abantu ba hafi ya Tshisekedi barashinjwa gusaba ruswa
mu kirego cyayo nk'uko Africa Intelligence bivuga, Pay Service ishinja Julien Mbuyi Shuku wari umuyobozi wungirije w'ibiro bya Minisitiri w'Imari akaba na mubyara wa Perezida Tshisekedi kuba yaragize uruhare mu kubuza ko hatangwa miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika yagombaga kwishyurwa. Ivuga ko muri Mata Julien Mbuyi Shuku ngo yaba yarasabye ko ahabwa ruswa ingana n'10% by'ayo mafaranga angana na miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ayo mafaranga yishyurwe. Nicyo cyifuzo ngo cyatanzwe imbonankubone kandi ngo hari abatangabuhamya bo kubyemeza. Pay Service icyakora ivuga ko yabyanze ndetse ko ifite ibimenyetso yiteguye gushyikiriza ubutabera bwa Amerika. Ubu Julien Mbuyi Shuku ni minisitiri ushinzwe umutungo wa leta. Pay Service ivuga ko kandi ko yasohoye miliyoni 72 z'amadolari y'Amerika mu gushyira ikoranabuhanga ryayo mu kigo cya leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa Cesi General ni Kadeko. Iyi sosiyete sivile ivuga ko yamenyesheje ambasade wa leta zunze ubumwe za Amerika i Kinshasa ndetse nayo ikoreza ibaruwa ku buyobozi bukuru bw'igihugu ku itariki 22 Gicurasi.